Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda odložena je za 1. mart, navodno zbog nedostatka kvoruma. Opozicija je prethodno najavila da će pokušati da spreči njeno održavanje, a predsjednik Srbije rekao je da SNS ima legalnu, iako ne i apsolutno legitimnu većinu. Na marginama bezbednosnog foruma u Minhenu Aleksandar Vučić sastao se s nizom evropskih zvaničnika. Forum je inače protekao u znaku smrti Alekseja Navaljnog. To je užasno teška situacija i naravno tragedija i loša vest za ceo svet, za svakog normalnog čoveka. Je užasno kada čujete da je neko preminuo, da li je preminuo iz ovog ili iz onog razloga, to će istraga bilo čija da ustanovi, ali svakako loša vest i ona doprinosi još težoj atmosferi i ono što ovde možete da osetite i da vidite na svakom koraku. Tako da mi smo suviše mali da bismo bili bilo kakav suštinski faktor, osim što niko ne želi da vidi da na bilo koji način mi imamo drugačiji stav od stava većine. Dakle, to nije da krijem. I niti mogu da krijem, to je njihov stav. Povodom vesti o smrti Alekseja Navaljnog ispred Ruske ambasade u Beogradu okupilo se više desetina Rusa, a građani su na Trgu Republike palili sveće. Uz vatromete, dronove i niz različitih svečanosti obeležen je Dan državnosti. U predsjedništvu Srbije uručena su priznanja, a bila je to prilika i za neka dodatna objašnjenja. Niko ne voli male, a pritom neposlušne. Jesmo li mnogo popularni? Nismo. Verujte mi na reč, bolje nego bilo ko drugi. Svi zajedno od Drugog svetskog rata nisu prisustvovali tolikom broju sastanaka, susreta, konferencija kao ja. Ne vole oni ni one male i poslušne, ni velike i poslušne ne vole. Nas bar u tišini, pa malo cene. Ogovaraju nas gde god stignu, kako god stignu. Ne vole da osete kamičak u cipeli. A ove druge, njih hvale na sva usta. Ne ogovaraju ih nikada, samo ih preziru. Inicijatori pokreta Proglas predstavili su minimalne uslove za održavanje izbora, reviziju biračkih spiskova, overu potpisa podrške listama samo u sudu ili kod notara, obavezu da u imenu liste bude samo kandidat na izborima, utvrđivanje odgovornosti za izbornu krađu u decembru i medijski pluralizam. Mi u Srbiji već više od jedne decenije imamo na sceni totalnu propagandu. Ta totalna propaganda razara politički i društveni život i razara moralne osnove društvene egzistencije. Pogotovo je opasna totalna propaganda koja dopire sa nacionalnih frekvencija koji jesu resurs ove zemlje. Ili s druge strane činjenica da javni servis nije to što mu kaže njegovo ime, nego je zapravo takođe jedno oruđe nedvosmislene političke propagande. Pored nečinjenja institucija, ono što se dogodilo 17. decembra obeležilo je i po svemu sudeći i aktivnu uključenost značajnog dela državnog aparata u izborne mahinacije. Dakle, i aktivno nezakonito postupanje značajnog dela državnog aparata je bilo nužno da bi izbori i manipulacije sa izborima izgledali onako kako su izgledali. Ja mislim, na primjer, da je predsjednik ove države jedini čovjek koga ja znam, a znao sam, jel da, i prethodne lidere, koji zna više novinara nego ja. On sigurno zna više novinara nego ja. I on praktično i dolazi iz novinarske porodice. Pa jeste, njegova majka je poznati novinar, njegova supruga je bila novinar. On je počeo da radi kao novinar, što se takođe zaboravlja na Radio Palama. Znači, bio je vrlo neuspešan novinar, je tako, u tom poslu, ili nije bio jako poznat, ali je on u medijima jako dugo. I to je isto jedna onako vrlo specifična stvar, jer ja mislim da je Boris Tadić, ja mislim da je Koštunica znao 5 novinara i to 5 novinara su svi završili kod njega u kabinetu, dakle nisu oni poznavali taj svet. I tu imate isto, dakle to uopšte nije naivno u nekoj analizi kada posmatrate, kada imate, jel da, čoveka na vlasti koji lično poznaje novinara i bavi se tom medijskom sferom 20 godina.